Dikgang tsa Botswana Television tsa nako a bongwe di gasa ka tlhamalo go tswa toropo kgolo Gaborone nna ke Joy Mothibi a re simolole ka go leba ditlhogo. Tautona Masisi a le kwa lefatsheng la South Korea go tsena phuthego ya Korea Africa. Tona utlwetse a kgola mowa wa papagano ko motseng wa Kagodi. Fawe Dan a fenya lobelo la dikuta la Motocross National Championship. Motsana wetso o nkamogela tla ke go dumedise ga ke ese ke na le tshepiso sekolo yo tla ranolang ka puo ya diatla. Mo kganyeng e sa tswang go goroga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o setsa gorogile ko toropo kgolo ya South Korea go tsenela phuthego ya Korea Africa e leng yone ya ntlha mo ditsong. Tautona tla boana le bo tautona ba bangwe mo phuthegong eo le bagolwane ba mafatshe ba ba faphegileng. Lefatshe la South Korea le ikaelela go tiisa kgolagano ya lone le mafatshe a Aforika. Phuthego e tla simolola ka Seetebosigo a tlholagane go fitlhela kogo la botlhano. Tona lephata la dikgaolo le tlhabololo magae re kgotla utlwetsiwa kgotse bani ba motse wa Kagodi go bo ba setse morago maikemisetso a puso a go rotloetsa go godisa tokafatso matshelo a setšhaba sa one. Wa kgotse se morago ga go bolelelwa fa lobo la kgotla le le butsweng bošweng la agilwe ke moagi o tswang mo motseng wa bone a dutla Mosisi ska. Batalaote ba Kagodi le bone ba tla nna le lobo la kgotla le le bulegileng ebile le na le selebego se se kgatlhisang. Go tla tshwarelwa diphuthego tsa kgotla le ditsheko mo leobong le la madi a fetang 300,000 pula. E re ka puso ya lefatshe leno e itlamile go tokafatsa matshelo a setšhaba e gatelela gore ditiro tsa ditlhabololo tse di dirwang ka madi a abelwang dikgaolo tsa botlhophi di fiwe beng gae. Se ke se itumeletseng ke gore ga gona gope ga go hapogilweng tshwetso e tsoreng ke puso gore ka dipaka tsotlhe ga re dira ditiro mo metseng ya ronae a e ka nna tsa dikago a e ka nna tsa bao ba bana dijo ko dikweleng tsa dikago re dirise the local artisans. Bani ba motse le bone ba nile le seabe se se tona mo go tokafatseng selebego sa motse ba supa mowa wa tirisano mmogo le tshwaragano. Ra semelela ra bona gore go ra gore mme gape le rona ne re hilwe tiro e mme gape re sa e lekana ra okediwa ra nna bantsi tiro ya tsamaya ya ka gompieno hela le bona re setse re le ha re ne re tshwaraganetse tota. Lobo le kana ntse ke yone mindset change o ka ele leboga ka tselentseng jalo popego ya lone sebopego sa yone ke se se kgatisang me ke a itse kgosi gore mo bogautshwaneng ra kola maranyane. Lentswa bani ba itumelela leobo le motse o faraferwe ke dikgang tsa go lwela bogosi. Difeisi di abetswe mme selo se go thamaletse hela gore ke mang yo ka tsang bogosi yaanong bogosi jo re bo bona thata ko dikgoteng tsa rona tse di potane kwale ka ga re thomaganang ka teng go bo go ye go nna le mo dibukeng tsa ditso ko motobong wa ditso e be re dira gore jaaka motse o tshwana le wa Kagodi ke motse o tswang kgakala o na le ditso jaanong a go seka ga runya dikgotana mo go one. Morafi o rotloeditswe go tlhokomela ditlhabololo tse di mo motseng wa bone le go tswelela ka mowa wa tshwaragano go yeng pele. Go ne gape ga nna le go ribolola sehikantswe se se kwadilwe maina ba gaka bantwa ya lefatshe ya bobedi. Mosisi ska BTV News Kagodi. Mo Palamente wa Boteti East Rest mo latisitswe a re maikalelo a puso ke go bona badiragatsi ba kgona go itshetsa ka bodiragatsi jwa bone ka go itlhamela ditiro. Fa bua kwa dikgaisanong tsa bodiragatsi jwa Segaba, Katara, Stinkane le mmino wa polka kwa Letlhakane. Re latisitswe a re seo se tsamaelana le setlhogo sa dikgaisanyo tsa bodiragatsi tsa monongwaga tsa tlhabololo ya itsholelo ka dikgwebo tsa botaki le bodiragatsi. Sa ba etseng Tebogo wa bega.
badiragatsi ba ka tshwara 165 go tswa ko metseng e tshwana Gumare, Maung, Tonota, Mahalaphe, Serowe le mo kgaolong ya Boteti ba ne ba tsaya karolo mo dikgaisanong tse. Mme maikalelo magolo a puso mo go rotloetseng dikgaisano tse ke go bona badiragatsi ba thabologa ebile ba gola ba kgona go itshetsa ka ditalente tsa bone. Se ke so se se tona se le gore le tautona wa lehatshe le Dr. Mokgweetsi Eric Masisi wa supa jalo gore ka ngwao ya rona re ka itirela ditiro a re itseng jalo gore mo setlhogong sone se sa be se go supetsa jalo gore ka botaki le bodiragatsi ja gago o ka itirela ditiro gape yone this competition ya ka re halo jana le one gape re neela sebaka go supa dikhumo tsa dingwao tsa rona re le Batswana. Badiragatsi ba kgothadiwa go tsaya tiro ya bone ka thwagalo ka e le botlhokwa mo setšhabeng. Melaetsa e ba e anamisa e na le bokgoni jwa go kgothatsa. Tiro e le dirang badiragatsi ke tiro e tona. Re tswa kgakala ba gaetso re tshegeditse ngwao ya rona ka mmino le bodiragatsi. A re tsweleleng ba gaetso gore bašwa ba te ba ithute ngwao ya rona, ba te ba ithute botshelo ja rona mo mminong o ntseng re o tshwere. Re o Tempesi wa Phalaphe, Re Michael Monang wa Phalaphe le Re Ginger Ramatebele wa Mahalaphe ba gapile maemo a ntlha mo go letseng Setinkani, Katara le Segaba ka go latelana. Ga setlhopha sa Ngami Delta Polka Dancers go tswa Maung se gapile maemo a ntlha mo dikgaisanong tsa mmino wa polka. Bahenyi bao ba tla emela kgaolo ko dikgaisanong tsa makgaolakgang tse di tla tshwarwang kgwedi e tlang. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Letlhakane. Mme wa Mpata Leroy Mosipedi wa Komiti ya kgaisano ya Mrs Botswana 2024-2025 se se tla moraga gore bomme ba fera bobedi ba ba nyetsweng ba phadisane ka mašetla mo saraleng go gapa korone eo kwa moletlong wa makgaolakgang wa kgaisano eo. Ngwago kwa bofera bobedi kgaisano e ntse e tshwarwa. Mojadi Mokibelo ka dintho. Kgaisano e ya Mrs Botswana e gola ngwaga le ngwaga mme e nnile le dikatego mo go nneng pinagare mo go emenno ke manyalo a tiileng a thailwe mo go direng sengwe le sengwe mo pontsheng go nna le morero ke monokeng le lorato gareng ga tse dingwe. Bomme ba ne ba kgathisa leitho mo segontšo jaaka ba ne ba supa bonte le bokgeleke mo magatong othe ka boraro a kgaisano. Wa Mpata Leroy Mosipedi a supa ha a gapile dipelo tsa babogedi ka bontsi go simolola le go ya motsubong wa kgaisano e ka jana a na supa bokgoni le botsipa jo bo go godimo le ditebego tse di kgathisang leitho. Tebelopele ya gagwe ke go nna moeledi wa go emano ke manyalo le malwapa a renang ka kagiso le boitumelo mme a le malala a laotswe go dira seo. Ke na le setlhopha se senkemeno ke go thomisa gore go ithokotsa game go tsamaya sente mo dikgaisanong tse. Mabonte wa pele a bo a le ho emano ke mohenyi wa gompieno. Modimo ke o Batswana are willing to help, reach out and ask for help. Ebile o itse gore korone ha se ha go le nosi ke ha go le Batswana e tsolofanye. See you at Mrs Universe. Bothe ba ba lemogang botlhokwa jwa mohama wa mabonte ba bo ba opelwa le gofi ke boeteledipele jwa Mrs Botswana. Re le lekgotla re itemile go netegatsa ga lehatshe leno le tuma ka manyalo a renang ka kagiso le boitumelo. Mme wa Mpata Leroy Mosipedi o longwa serota ke mme Gosego Jamison ga mme ke ataretse molefe a gapile maemo a boraro. E tare ka kgwedi ya Phalane a lebe ko lehatsheng la South Korea go ya go emela lehatshe leno ko dikgaisanong tsa Mrs Universe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Jericho Mrima yo e leng mongwe wa basupi ba puso mo tshekong mo go yone Bekhizwe Nkomazana o thusitse Soke Daniel Gasefewi ga mmogo le Levi Mosweu ba lebisitswe molato wa go amoga Solomon Tlhapane 4.5 million pula. O tlhaloseditse lekgotla fa e ne le ene a neng a lomaganya Bekhizwe Nkomazana le basekisiwa ka ene
o thusitse Soke le Daniel Gasefiwe go mo dira dipampiri tsa matsalo o mang le teseletso ya go kgweetsa tsa lefatshe leno. Morima tlhalositse fa Soke a ne a kopilwe go duelwa 12,000 pula ke Nkomazana fa Gasefiwe ena a rile a duelwe 5,000 pula go mo dira dipampiri tseo tse seng tsa nnete. O nkutlwile Thamaga wa bega. Ba bosekisi ba ne ba simolola ka go kopa lekgotla go tsholola melato yotlhe ya mosekisiwa wa bone ke uthupile ka jaana ba batla go mo dira mosupi wa bone selo se lekgotla le sa amogetseng. Mosupi wa ntlha wa puso Jericho Morima o ne a tlhalosa ka go kopana la ntlha le mosekisiwa wa ntlha Bekiswe Nkomazana fa mo kopa go mo golaganya le bangwe ba ba ka mo direlang setlankana sa matsalo o mang ga mmogo le teseletso ya go kgweetsa. A re ka tseo tsotlhe ne di batliwa ka bofefo ke mosekisiwa wa ntlha go ne ga nna motlhofo go ka mo golaganya le tsala ya gagwe o thusitse Soke ko lephateng la kwadiso matsalo le dintsho go mo thusa. Mme Soke o ne a kopa go duela 12,000 pula go ka dira setlankana seo le karata ya omang. Morima a re o ne a tsaya fela 8,000 pula mo go Nkomazana ka nako eo. A re mo sebakeng sa malatsi a le 5 ba ne ba neela Nkomazana setlankana sa matsalo le go mo laela gore a ye go dira omang. O tlhaloseditse lekgotla gape gore mosekisiwa wa ntlha Nkomazana o ne a boa gape a mo kopa gore a mo fe mongwe yo ka mo dirang teseletso ya go kgweetsa, mme ka nako eo o ne a itse tsala e nngwe ya gagwe ko lephateng la ditsela Mesepe le Ipabalelo tseleng e bong Daniel Gasefiwe yo a neng a mo tlhalosetsa ka kopo ya ga Nkomazana. A re Gasefiwe o ne a re a duele 5,000 pula mme o ne a mo neela fela 3,500 pula mo go one a bo a ipela 1,500 pula o ko thoko. A re Gasefiwe o ne a tsaya malatsi a le 7 go ba feditse le go neela Nkomazana teseletso eo. Mmueledi wa mosekisiwa wa ntlha Kgositsile Ngaka gae o ne a kgapela ko thoko bosupi jwa ga Morima a tlhalosa fa Nkomazana a ise a tse setlankana sa matsalo le karata ya oma mo go ene. A re Morima ga a bolele lekgotla boammaaruri ka jaana e kile a bo le mosekisiwa yo neng a ipona molato fa kgang e simolola mme jaanong a bua tse tsotlhe go kgotsofatsa ba bosekisi ba bo mo dirile mosupi wa bone. Mosekisiwa wa bobedi o thusitse Soke o ne a latola fa kile a kopana le mosupi wa puso Jericho Morima le gona go dira setlankana sa matsalo ga mmogo le omang jaaka mosupi ya tlhalosa. Tsheko e tla tswelela kgwedi ya Phatwe e le 12 e be gape e tswelele kgwedi ya Lwetse e le 17, 18 le 19 monongwaga ko basupi ba puso ba tla tswelelang ka go ntsha bosupi. O nkutlwile Thamaga, BTV News, Extension 2 Magistrate Court, Gaborone. Fa re tswelela moeteledipele wa lekalana le le ikemetseng ka la Innovation Kgotla Rre Peter Fella o rotloeditse bana ba dikolo tse di potlana kwa Maung go tlhoafala dithuto tsa maranyane, boitseanape, boenjenere le dipalo ka ene le seabe sa go fetola itsholelo ya lefatshe. O ile se kwa tshimolosong ya go fetola kgaolo ya Nhabe gona boremelelo jwa tsa maranyane kwa Maung e neng e tsenwe ke dikolo tse di potlana di tshwana Mathiba le Lotshola Thebe ga mmogo le tse di kgolwane tsa Sedia Junior Secondary School le Tsodilo Secondary School. A rutlwe Anthony Tlhobagang. Lekalana la Innovation Kgotla le le simolotsweng ke Batswana ngogola le ikaelela go fetola ditlhaloganyo tsa bana ka go ba fa sebaka sa go godisa dikitso tsa bone, go dirisa ditalente tsa bone le go ba direla serala sa go godisa dikitso tseo. Ko tshimologong ya bone ya go fetola kgaolo ya Nhabe go inaakanya le tsa maranyane, lekgotla leo le gothile makalana a farologaneng go tsenya lebogo mo go godiseng dithuto tsa maranyane le boitseanape go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Our goal is to give these young maikaelelo a rona ke go fa bana sebaka sa go thabolola dikitso le ditalente tsa bone le serala sa go ka akanyetsa ditiro tse dingwe nteng ga tse di tlwaelesegileng ka gore se ntseng ba se tlhoka ntse le sebaka le lefelo le le ka ba fang tshedimosetso. To be challenged and to go further.
I think learning is so important, and in Gaborone, whenever the president goes... Go ithuta go botlhokwa thata, segolo jang ka ebile Tautona se tsa buile ka go thabolola maranyane mo lefatsheng le. Batho ba ba ka thusang gore toro eo e fitlhelelwe ke banana le bana ba dikolo. Ke ka moo bana ba tlhoka thuso ya dithabololo tsa dithuto tsa bone. It's at school who makes it happen, and that is what needed. So that's why all of you need the support. Through our partnership with Innovation Kotla, we are so committed in fostering mo botswalanong ja rona le Innovation Kotla re itamile go tsosolosa ngwao ya bokgoni jwa maranyane le dikgwebo tsa one ka go dira lefelo le bana ba kgonang gore ba ka diragatsa ditoro tsa bone. Space where ideas are turned into amazing dreams, and dreams can be turned into flight. Kwa lekalaneng la Innovation Kotla bana ba rutiwa metlhale ya go dirisa dikarolo tsa diroboto le go dirisa maranyane go tokahatsa matshelo a bone. This is a detection robot. Its parts are the... Mo ke roboto e dirisang bokgoni jwa go bona le metlhale e mengwe mo go yone e thusang gore e se ka ya thula kana ya wela fatshe. Which help it to navigate terrain, the gears and the gear motor, which helps the gears move. So this is the RGB ultrasonic sensor. RGB stands for red, green and blue. So when you see this sensor... Kolotsana e na le matho a letlang gore e ka bona lefelo le tsamang mo go lone e dirisa maranyane a tsentsweng mo go yone. So these are used to detect the physical environment. Mo maitekong a go thusa lefatshe go hithelela maitamo a tebelopele ya 2036, Innovation Kotla e tla e fa bana ba dikolo dithuto tsa mahala le ikatiso go gogela lefatshe la Botswana kwa itsholelong e itshwareletseng ka dikitso tsa maranyane. Anthony Thobogang, Botswana Television, Maung. Balemi ba merogo mo masimong a mo tikologong ya toropo ya Jwaneng ba re ba ikitele sehuba go tlhomamisa gore ba lema le go rekisa merogo ya boleng jo bo kwa godimo go fepa bareki. Ba tlhalositse fa jaanong nako e gorogile gore balemi ba kgone go ntsha disika la merogo ka go farologana go hema ditlhaelo. A re utlwa Emmanuel Rapoa. Mogologolo sala o pile kgomolona ka fane a re se tshwaro ke ntša pedi ga se thata mme se ke sone se ka tlhotlheletsang balemi ba merogo ba lefatshe leno go munela marulana pele gore ba itshupe fa le bone ba na le bokgoni jwa go tlhatlosa dikakanyo ka go dira fela jaaka balemi ba mafatshe a itshetletseng sentle mo go ntsheng merogo ka bokete e le ya boleng jo bo kwa godimo. A re tsweleleng re lemeng re le Batswana re le bantsi gore re ska ra nete re kgalwa ke Batswana ba bangwe ba ileng gore ke ba reki ba rona ra ba rekisetsa ka gore ba ka re kgala ka tsela gore e re ka moso bane ba soletse gore tla re ba tsena mo shopong ba itlhela tamati ba itlhela ebile seo re rekisa ga gona le tsone di shopo tse re di supplyang re tshwanetse gore ba nne le confidence mo go rona gore ha ba rekile gompieno le ka moso ba tla itlhela se neng ba se reka. Rete Monthatang e boele mongwe wa balemi ba ba fetotseng dikakanyo go kabakanya ka fa ntseng a dira dilo ka teng ka ne a remeletse fela mo temong ya komelelo mme gompieno a dumela thata gore merogo le yone ka busetsa thata ka e lengwa le go rekisiwa gantsi mo ngwageng. Mme kana no mo malatsing a gompieno go na le dio tsa bo climate change ya no gore dipoelo tsa ka ko dry landing ga di nne kalokalo bogolo mo go yone ngwaga e re tswa mo go yone mme ya no ne ra bona gore ha e se re le ke go diversify re tsene mo merogong ka gore merogo le period ya gore go go mading ga e kalokalo bontsi ba dijalo ke bo 3 months bo simolla go rekisa. A re lemeng dijalo tse leng gore le ha o tsena ka tsone gore dijalo tsa meketse motho o tla kgatlhega and then bareki be ba simolla go ngokega ba lebeletse gore tota you produce high quality. Se se nametsang segolobogolo ke neelano ya balemi ba merogo le bareki ba yone. Balemi a re lekeng go lebella kgang ya variety because rotlhe re batla go lema so se le sengwe kana kwa ile one re lebelleng kgang ya gore ha o mongwe a lemile cabbage o mongwe a leme tamati ba bangwe ba leme garlic ba bangwe ba leme ginger so that re ska ra iphitlhela ile gore re tshwere so se le one kana kwa ile one mo marketeng. Ya no tla bo itlhela batho ba le 10 ba batla go ha lettuce kana kwa ile 1 o itlhela batho ba le 10 ba batla go ha cabbage gongwe kana kwa e wena o batlana le carrot o batlana le beetroot bone ba sena yone.
Kgolo ya balemi ba merogo e solofetswe go tlhomamisa go nna teng sentle ga merogo ka go farologana go tsepamisa maitlamo a lefatshe leno a go kgona go ijesa. Emmanuel Rapua, BTV News, Masimo a Tlanege. Mokwaledi wa lephata la dikitsiso le maranyane a ditlhaeletsanyo go tsweng ko lefatsheng la Namibia Dr. Audrey Mathe a re go netefatsa seemo sa tlhaloganyo sa babereki go nna mo maemong a mantle se ka thusa babereki go ntsha maduo mo tirong mme se godise mowa wa tirisano mmogo mo go bone. Dr. Mathe o ile se jaaka go ne go tswalwa semmuso dikgaisano tsa babereki ba maphata a Namibia le Botswana ka matlhatso go gantsi. Angela Nosa na le go Mahatsha a Botswana le Namibia a tswa kgakala a ntshana sinong botsala jo bo tiisitsweng le go gaisa mo malatsing a mararo a sa tswang go heta jaaka go ne go tshwere dikgaisano tsa metshameko tsa maphata a dikitsiso a mahatsha ao mo toropong eno. Go gaisana mo go amogana megopolo go thusa go oketsa tirisano mmogo e teng segolo jang mo babereking ba ba tla neelanang maele a ba tla dirisa mo ditirong go tlhabolola mahatsha a bone. We're trying to create a work balance life system for our employees. It's not enough to sit in the office 8 to 5 because if something happened to you. Tlile ka go rotloetsa babereki ba rona go lekalekanya tiro le go tlhokomela botsogo jwa bone segolo jang jwa tlhaloganyo. Ra itse gore re hetsa nako e ntse re le ko ditirong ka jalo re tshwanetse re dira gore ko ditirong e nne ko mmereki ya ka nnang a phuthologile tlhaloganyo teng. Ke sone se re reng mmereki o tshwanetse a na le sebaka sa go kopana le ba bangwe ba dira metshameko go tsa sepegela se se ka ba lapolosang tlhaloganyo. To engage in activities that stimulate our brains so that we become productive employee at the end of the day. For an employee, both the mental and the physical health. Mmereki o tshwanetse a tsaya tsia botsogo jwa gago jwa mmele le jwa tlhaloganyo ka gore re nna sebaka se se telele ko tirong go lena le ko malapeng. Ke ka mo go leng botlhokwa gore mmereki a tlhokomele botsogo jwa gagwe seo se se tla thusang gore a ntshe maduo a botoka mo tirong. Mahatsha a tla bo a sologile molemo ke seo. Botswana and the Namibians will then benefit from the employees or their public servants that are healthy, both mentally and physically. Mo dikgaisanong tse go nnile le maitemogelo mangwe. The biggest lesson is that having observed this and having observed the impact of this, I think for both. E tla re tswa ha re kopane le bagolwane ba rona e leng botona go bona gore a tiro a mohuta o ga e kgone go anamisa mo maphateng a mangwe ka gore ke lemile gore ke tiro e botlhokwa hela thata. Relationships, these bilateral games then start benefiting government across all ministries and all its facets. Mhama a maranyane o nang hela o tlhabologa o gwetlha botlhe go amogana dikitso ba Namibia ba re ba tswa mono ba ithutile go le gontsi. In terms of the Mhama a maranyane a ditlhaeletsano le diphetogo tse dintsi mme re lemogile gore lefatshe la Botswana le gatetse pele ba na le ofisi e itebagantseng le go fetola ka dilo di dirang ka teng mo ke bonang le seo se le rona re se ka ithutang sengwe mo go sone. Re ithutile go le gontsi re lebile ka ga re fetola megopolo go dira dilo ka ditsela tse di tlhabologileng. Re lemogile gore e ne e se metshameko hela gore hile sebaka sa gore re tlhabolole le ko ditirong. Lehatshe leno le ne la thologelwa ke babereki go tswa Namibia ba heta 120 ba ba neng ba iteisana boratano mo metshamekong e harologaneng. Botswana ya gapa maemo a ntlha ka dintlha tse 494 kgatlhanong le tsa Namibia tse 323. Mahatsho mabedi a tla ba kopane gape ka lwetse go lwela setse le sa bomampudi gape. Angela Nusa, Botswana Television, gantsi. Tla ke di be khutlo gone fa ke tle ke stele city ke a gakwa mogaka wa tsa metshameko go bega. Tla ke go leboge jo Mothebi ka pego eo ya dikgang tsa Setswana e neng e dule di atla nna motsana wetso ke tla go wena ka tsa metshameko ke bidio a hela go te city ke aga kwa tsone tsa re Carl Hall ho sireleditse bo mampodi ja gagwe ja kgaisano ya gunshot mo letlhakoreng la borre la PCP a sena go kokwanya dintlha di le 150. Kgaisano eo e ne e tshwaretswe kwa BDF Tshele Range kwa Rasesa le Diapoloko ho na le ko
Morago ga ditikologo tse 20 le go phadisana mo ditikologong tse 5 di akaretsa go hula thobolo e la godimo ga tafole go hula o bapisitse pale gareng ga tse dingwe. Hall o kgonne go kwanya dintlha di 150 go fetoga mofenyi le kgetho la bobedi ka tatelano. Maemo a bobedi a gapilwe ke Kyle Ryan ka dintlha di 120 fa Mohamed Khan a wetse mo go a boraro ka 110. Sabiha Ali o gapile tlotlo ya PCP mo go bomme a sena go kwanya dintlha di le 100 mme a sala morago ke Hannah Ryan ka di le 70 fa Anisa Nabi a feditse mo go a boraro. I'm very happy with what happened. It was challenging, of course, because of the wind. Ke itumeletse tshameko ya me le ntswa seemo sa bosa se ne se sa jese diwelang. Ke fentse kgaisano e ngwaga o fetileng mme go itumedisa go e fenya gape mo ngwaga. Last year, so it's nice to win it again. Mo letlhakong la Open gone Ejas Patton o dule ka tsedidi ka dintlha di le 100 fa Leonard Wo le Uza Russell ba feditse mo go a boraro la bobedi ka tatelano eo. It was okay. Very challenging, very difficult in this weather. We had a lot of rain, a lot of challenges. E ne se tshameko e bonolo ntateng ya seemo sa bosa se se ne se dira gore re ska ra kgona go hula sentle. Experience, had fun, some good long range shooting. At the end of the day, I guess it was worth it. Sama Ryan o fentse letlhakong la calls a sena go kwanya dintlha di 170 le go gapa tlotla ya motshameki yo go kwantseng dintlha go gaisa. Maemo a bobedi a tserwe ke Amarana B fa Ayesha Hussein a wetse mo go a boraro. I was in the cold categories. The weather, it was raining and it was also really windy, and my competitors. Mo madio a mangwe re leba mo letlhakong la dingwaga tse di ka fa tlase ga 21. Asma Nabi o dule ka tsedidi ka dintlha di 120 a le mo sorotwa ke Cameron Juris ka 100 fa Nabela Kaila a feditse mo go a boraro ka tse di le 17. Ayan Sharif o tlhopile jaaka motshameki o motlana yo gaisitseng fa Donald Elene mofenyi wa tlotla eo mo letlhakong la Spring. Modulasetilo wa setlhopha sa Gaborone Rifle John Smuts a re o itumeletse ka fa kgaisano eo e tsamaileng ka teng ka jaana ba itemogetse kgolo mo dipalong tsa batsayakarolo. Best attendance so far out of all the competitions that we've had in the past. We had 53 shooters, which has been phenomenal. You know, the previous competition, I think we had about 40. Ke sa ntlha re nna le dipalo tse dintsi go tswa mo dikgaisanong tse di fetileng. Ke itumelela go bona dipalo tsa banana di oketsegile jaaka gompieno. Maikaelelo a rona ke go godisa batshameki ba tlhwatlhwa ba ba tla emelang lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa mafatshe-fatshe. Our goal is to have to make shooters out of the youngsters so that they can go out and represent us one day at an international level. Kgaisano eo ne okile batshameki ba le 53 ba phadisana mo ditikologong tsa Springer, PCP ga mmogo le ya Open Class. Lydia Boloko, BTV Sport, Rasesa. motshameko go kgatlhisang tota wa ditlhobolo mme ga re gatela pele setlhopha sa Nico United se tlhokana le madi a kana ka 1.6 million pula go se tsamaisa mo pakeng e le nngwe fela mo nakong eno setlhopha seo se rotloediwa ke kompone ya Wilderness Safaris mme ga go a lekana ke ka mo moletlo wa dijo tsa maitsiboa wa motlhokomedi wa setlhopha o ne o tshwere go baakanya seemo seo mo moletlong o mookamedi wa setlhopha mme Beauty Manake o ne a simolodisa semmuso Rafole mo go yone mofenyi a tla ikgapela malatsi a mabedi kwa Okavango Delta Mamosi Siska. Majombolo jaaka balatedi ba Nico United ba Ibiza e ne e dirile moletlo wa dijo tsa maitsiboa e le wa bobedi wa morotloetsi wa setlhopha seo mme Beauty Manake. Maikaelelo magolo a moletlo o e ne e le go kgobokanya madi a tla thusa mo go tsamaiseng setlhopha. Moletlo o gape o no supa dikatlego tsa setlhopha le go netefatsa gore sepatše ga se kgale jaaka setlhopha se ipankanyetsa paka ya 2024-2025. Ke akanya gore toropo ya batho ka gore le re taba tsamaisetsa team ra go ba ra re reng akanyela ke ralla mo toropong team e relegateile ha ke hita kana ha go te ke Sigwele gate ke no chairman o relegation team yana go mpelo batsading ka ta go le inela ke ntse se go ba le gone gore nya but we manage with my committee gore team e tswelele. E rile a tswala gagwe moeteledipele wa Botswana Football Association McLean Letswiti a gatelela botlhokwa ja gore Nico United e nne setlhopha se se tshamekang kgwele e duelelwang. We need to work at making our clubs more sustainable. Re tshwanetse ra berekela gore ditlhopha tsa rona di itshetele go nnela ruri mo leaking mme go kgona se ke ka ha re ka rotloetsa kgwele ya dinao ya madi mme bile kgwele yone e tlhokana le tsamaiso e lolameng e se nang tshenyetso setšhaba
le tiriso ya madi e e lolameng. Corporate governance, commercial football demands good financial discipline. Football is trading. Football. Kgwele ya dinao ke papadisanyo, mme ebile go se kgale re tla be re kgona go betšha mo kgweleng ya dinao. Go le gantsi ke na le go akanya fa re bogetse ditlhopha di tshameka gore kana fa re ka bo re betšhitse re ka bo re tswa ka madi a mantsi fa ditlhopha tsa rona di fenya. We would make a lot of money. Setlhopha sa amogetseo ke monokeng e tswang mo balateding le setšhaba sa Selebe Phikwe ka kakaretso. Re kgona go bona gore nya tota botsadi boteng jo e leng gore bo dumela mo go rona gore mo diemong tse la go ntse jang go le bokete gore so ga gona sepe se e leng gore re complaina ka sone thata le skala ba hella pelo ba tshameki le nne le ntse le ba rutwetsa le ba supporte le ba advice because this journey of football is not an easy journey. Moletlo wa dijo tsa maitseboa o ne o iteela Kobo Moroko maikemisetso a Nico United e leng go dira bontle le go nna le isago entle. E re ka setlhopha se itlamile go dira jaaka kompone tshologelo ke gore se ipone se le mo seraleng sa kgwele ya dinao ya mafatshe. Mamusi Siska, BTV Sport, Selebe Phikwe. jaanong fa re di garela Wade Dan ke ene mofenyi wa kakaretso mo letlhakoreng la makawana di-senior la kgaisano ya dikuta ya motocross national championship e neng e tshegeditswe ke setlhopha sa Kalahari cross country kwa Mokatse a sena go kokoanya dintlha di le 50. Victoria Dakin o re rulaganyeditse dintlha. Mo Heat 1 Wade Dan o na kokoanya dintlha di le 25 mme a kokoanya tsa palo eo gape mo Heat 2 go fetsa ka dintlha di le 50. Cosmos Mamalukos a tsaya maemo a bobedi ka dintlha tse 44 fa maemo a boraro a ile go Victor Detroit ka dintlha tse 40. Sure, there's always areas to work on, but we did very well today and happy with the performance, and we keep training. Heat itumiletse maduo fela go nna gona le fa o tshwanetseng go tokafatsa teng. E ne e le tsela e dingalo mme ke lemogile gore go simolola sentle go a thusa. So getting the whole shot also would have helped, yes. Ke ntse ke lekile go change a dilo mo gymming and stuff, so I feel like today I was much better in terms of like fitness and other aspects. So ke ntse ke tla push a charge because I know that I can push to be in the front. So hey, re tla bona re tsamaya go pele. Mo letlhakoreng la makawana junior championship ra dikolo lentswe o fetogile mofenyi ka go gatisa dintlha tse 50 lentswe o kwadisa dintlha tse 25 mo Heat 1 le mo Heat 2. maemo a bobedi a tserwe ke Peter Bernard ka dintlha tse 47 fa Aiden Meyer a bone a boraro ka tse 45. No, really it was a good race, it was good pace. To be honest, I really just thank God, to be honest, at the end of the day. It's not really that complicated. Just turn to God. E ne le lepelo le le siameng thata ebile le sedingalo. That just like also for my sponsors and stuff and for the passion of the sport. Yeah, I think I'm very happy with the Ke itumelela maduo ke ikalela go dira ka thata mo nakong e tlang gore ke fenye. time, try a bit harder and maybe come first. Mo letlhakoreng la makgarejwana Elan Chibana o kwadisitse dintlha tse 25 mo Heat 1 le 2 go dira dintlha tse 50 a salwa morago ke Tadiwa Tafa mo maemong a bobedi ka dintlha tse 44. I saw that I needed to improve on my jumps and on my corners because ke lemole gore go santse go na le dikarolo dingwe tse ke tlhokang go di baakanya. Work on so that you can, keep the pace, one pace. And kgaisano e ne e phuthile bapalami ba dikuta ba le 27 go ralala lefatshe leno mme e ne e dirisiwa gape go tlhopha setlhopha sa setšhaba se se tla emelang lefatshe leno go kgaisano ya Motocross Africa Nations ka kgwedi ya Phalane ko Morocco. Victoria Dakin, BTV Sport, Mokatse. Victoria Dakin a re tlisa ko bokhulong jwa dikgang tsa rona tsa nako eno mme gompieno tla ke leboge morwarre Tshepiso Sekolo yo neng a ranola ka puo ya diatla gakologelo kgaga ke di fela go fela nako nna le wena re tla kopana mo go la ka moso Joe TV o tla ba buile go tla go garela ditiro tsa tsatsi la mosupologo tsa Botswana Connect. Tlhola sentle. I'm traveling to Las Vegas. The reason for going